Jua kwa nini unataka kuepargne. Anza sasa, hapana kuchunga kesho. Uifanyishie kila mara. Mtu yote anakuwa na kitu ya kufanya kunyumba, lakini inaonekana ya kama eko na kufanya kupita wengine. Na kitabu yake ya caisse na calculatrice eko nafanya makonte ya mwezi hii mbutiki, kisha kuongeza bitu ya kuzisha mbutiki na kulipa franga ya butiki na mambo ingine. Ngana bakia na benefisi ya kabaila, na anambia bwana yake, na bote bawili banaona ya kama banaingiza franga mingi munyumba. Abataki ile lifikia babaze yabo ya kuibisha franga yote kwa munyumba ibafikie nabo. Ngana kumbuka yenye alifunza ilisema ya kama kuficha franga kunyumba ya kuficha yenye kujuika kwenye banki central, na anapasha kutembea kuma nyumba ya kuficha yenye kwa pembeni na pachi banikaraka juu ya kuchagua ile iko na makondisyon mzuri. Kesho yenga natembea jua yote kuangalia manyumba ya kuficha ine. Magharibi pale banakutanaka mjama, anabambia yenye kupita kwa nyumba ya kuficha franga ya kuachana. Na kisha zungumza mjama, banachagua banki yetu. Mposho vile inakuwa siku ya kupumzika mjama. Mutombo na feza baingari ba minere banatoka pamoja na bazazi. Jama mzima mu banki banafungula konti ya kila mtu. Mutombo na yenga batakuwa naangalia konti yenye kufungua juu ya maproje ya jama. Jama mzima banayo kama banakuwa sekirize mukuficha franga yabo yote mu nyumba ya kuficha yenye juika ku Bank Central ya Kongo. Anafura sana kwa kuona ya kama masiku kidogo bataeneza maproje ya kuachana zaidi ya kuuza mpango. Bazazi banawaza mara moja kwa mu nyumba yabo peke na batoto yabo. Furaha ya kufika pembeni ya maproje yabo. Jamaa inatoka mu banki yetu na banarudi nyumbani. Eneza maobjektifu ya kuficha, mukujua kwa nini unaficha. Angalia ngapi naweza tia pembeni mara na mara, na anza sasa, hapana chunga kesho. Ficha musekirite ndani ya nyumba ya kuficha yeni kujuika kwenye Bank Central ya Kongo. Ni ujumbe kutokea kwa FPM mukusikilizana na Visa. Kwa na namna mzuri ya kutumikia mfranga njuu ya mashiku itakuya.